Rimokatolička katedrala Srca Isusova sagrađena je 1889. godine po projektu Josipa Vancaša. Kombinujući elemente romanike i gotike, Vancaš je stvorio sintezu po kojoj se ovaj objekat izdvaja od ostalih te vrste. Crkvena rozeta, izvedena od dva niza gotičkih elemenata, je na ulaznoj fasadi iznad bogato dekorisanog ulaza, koji je obogaćen sa precizno obojenim staklenim prozorom. Na vrhu portala, dijelom ispred rozete, je kip Srca Isusova, dijelo bečkog kipara Hausmana. Fasada je napravljena od dva tipa kamena, žutog čvrstog kamena i crvenkastog krečnog kamena, stapajući se sa bojama staklenih prozora. U baptisteriju se, nasuprot ulazu, nalazi edikula i baptismalni fons, izvedeni od bijelog mramora. Visoki gotički zabat edikule nose dva stupca od crvenog mramora, a na vrhu je kip Ivana Krstitelja. Ludovic Sajc je oslikao 8 cilindričnih portreta sa prsima crkvenih učitelja, koji su ujedno i najpreciznije oslikani dijelovi ove crkve. Katedralu su originalno dekorisali bojom Josip Volini i Ivan Betiz, kao i Aleksandar Maksimilijan Sajc, po čijim nacrtima je zagrebački kipar Dragan Morak izveo reljefnu kompoziciju Svetog Trojstva. Sjeverni završetak zgrade je peterostran i sa 5 visokih prozora. Svaki od uglova je pojačan snažnim potpornjacima kontraforima. Prozori na zapadnoj i istočnoj lađi su darovi građana Bosne i Hercegovine. Ornamentika im je jednostavna, a u gornjem dijelu svakog od njih nalazi se po jedan medaljon. Prislonjena uz zid zapadnog tornja nalazi se nadgrobna ploča nadbiskupa Štadlera, izvedena od bijelog mramora, dijelo kipara Marina Studina. Ispred ploče u podu je i grobnica u kojoj je 1918. godine položen Štadler. Svojim volumenom i oblicima ona je potpuno prilagođena periferiji historijskog jezgra grada Sarajeva, ne nameće se svojoj sredini. Šta više, sa Gazi Husrevbegovim hamamom čini spomeničku oazu kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.